into ebalulekile la kumthandeni ukuthi akwazi ukuthi obaba abadala ama-legend angabakhohlwa. Awu mntakababa usiso kumina usiso ukuthi unyathelela ekhaya kuningoma enanyonza nombuzeni ithi iphelile wamlandana futhi wamlandana futhi yathi nje xepho Here's Moscow. Awone siphila kulomhlaba siyokhokhela awone siphila lo ubaba uphuza ekhemisi uyahlonishwa kakhulu uphuza ekhemisi unamava uphinda abe noshuni wami ushuni wenkani ubaba nje onoshuni wami ushuni wenkani ubaba uneqiniso. Yebo ngoba thina nje siyathanda ukuhlala nisondele kunina ngoba yethu indlela ibuzwa kwaba phambili. Kanti nina ke manje seninayo impela ngoba ibuzwa kwaba phambili nje inkunzi esematholeni. Isizulu sinjalo sithi inkunzi esematholeni. Siphinde sithi imkhombi yenanana. Kunjani? Yila makhehla laba ngayaphathwa istroke lawa akuthiwa sasonto ke asonto kumlomo ambanga asonto ilokuzana asonto umlomo asonto umbombo yabo ikhehla nje namanga yabo stroke manje yabo. Kunokukhuluma baba okwafika ekuthenini kusukela la ephesha kuthola amaweli mandeni ngapha kuthukela uya ngapha kwathiwa munye yedwa umculi ukhala ngisho amacula abadala onzimande bekhala bethi uphuza ekhemisi khona into enza ngayo uyayedwa ovelele ngapha. Lokho baba kwafika kuwe namanje abanye bangizonde ukuthi abaqashwe emashoni ngenxa yami ngenqama ukuthi angithi ake ngithi nje ukuthi ngiyagula manje ngabezwa kuthiwa sekuqashwa wena wedwa bathi uthwele bathi nawo yonke into babathi yonke into ingawe nje la ngaba ngizele ingane engaka kube ngithwele ngiyazi nginabazulu abawu14 abazulu bami abazalwa ingane zami umuntu othwele ngeke abe nengane kodwa shuthi lentuthu yokunukana indala la kumaskande indala leyo ukuthi uzenzele into yakho nje ungakhathaze umuntu bese khona abantu abacinga inxeba abangalithola besishunqa leyo nto ishunqa leyo nto kangangoba enye iziphile kuze khona kunabantu abathothi bakwazi ngaleyo ndlela amanga into endala endimini ngamaskande. Nawo baba wawashuqula kanje nawe baba kudala akodwa mina ngangasho nkulu umfazi omnyama othanda ushuqula kanje cha na weziwa zingozi esazuthethe ekhaya cha umfazi omnyama yazi mina ngazana naye wefaka ama-pretty horse mina ngamshintshisa ama-pretty horse nama-iqokisi into eziningi ngo hayi ngokushekha leyo nto ethi umfazi omnyama ngathi mina shintsha lanto wena igama ukuthi umfazi awuyena ungazenzeli intombazana sasisebenza amacingwane yabona nje ukuthi into yabona abantu uma befuna mana kade zikhona izinto baba izagcina sikhanda ukusolana nodwa ekuhambeni avange kube khona ulo mfana lo uphethe imkhizi hawu ngathi sengigqokile nje ngilindele uDavid uMasondo la but hayi khemisi ungayi ngithi kwako-11 ebusuku ngo-2001 emfihlweni wakhe yebo kwathi ungayi ngathi mina ngani wangangitshela sengizalele mhlawumbe besiphelile iminyaka ewu-16 ukuthi uyena lo wathi mina ngibulela umfazi omnyama hawu cabanga lo mina ngiyamlikhoda ngiyimazame ngiyabhuka ey'tude ngimbhukela amahhotela angazi mina ngithi ngizwele ubuhlungu ngoba phela wathi ufuna ukusiza ingane zamfazi omnyama ngaze ngamtholela umsebenzi khona inkampani lo akuyena umfana zeva omunye akuyena imfene zeva kwakuwesinkosi futhi naye bamqambela amanga yikho-ke nje imcasula lento yokuthi kuthiwa wabulala uba ngumfazi omnyama amanga ayikhona ngaleso sikhathi shuthi into yamanga nje isihlava esikhona okufanele sigcine sihlaselwa futhi siphele yabo nje inhlambuluko yenza manje baba wenza inhlambuluko eyaphila mhlawumbe ngizothi mhlawumbe mina ngifunda ugrade 3 ingane zamfazi omnyama mntaka baba zokhuluma iqiniso ngoba la mhlawumbe ngizayisencane ingane zamfazi omnyama kodwa kuningi engakuvikela zona kufika abantu ne-certificate ngithi uphi umacebe ekhulu ngoba ngiyamanga yakhona umjikijela wathi ubulala umgqumeni nami kwathiwa ngibulala umjikijela
manga into endala khona Usibanibani kanje besisuka thina na umfazi omnyama siyeleka kosikhuma sihlangabeze umakoti wakhe amnikeze something mangangaze ngifike kamfazi omnyama le wami uzathala kwamfazi omnyama ngangithi uthenga nebhusha ngoba safika lapha sizokosa lapha wafika kwathi umfazi omnyama hawu khemisi ngaze ngawuthanda umuzi ngithi khuluma nenkampani uthenga ngoba uyadayisa nje wathi uthi ngaphela ngangibamba uphiko sakhuluma nowaplapho apha maqhume egoli kwathi hayi ngikhuluma izinto ezintabeni asikhuluma ngese ngaqaka mase uthenga ekusosapha kodwa ushuthi mhlambe ikhona manje lobhusha ngathi siyazi kwakuthangeneke nebhusha konke isisport isisport impela ayikhona nomuntu ongathi wasamabhonqo usho ugcela lo sika lebhusha umfazi omnyama udayisa amabhonqo khona lapha esangweni lana ngithola izifundo ejulile kuyena sokuthi na amakhehla kahle kahle okufanele isikhule sibe yiwona uyabo umthandeni engihamba naye mina ngisingami Keteza ngimbona amagalelo akhe esenyathele amabanga ambalwa kunotaka yakhe isiphi isigaba ongambeka kusona nje esigabeni sendima yonke eniyengabele nina njengamakhosi ngingathi mina kumanqele angasuki kwisitayela sakhe nanokuthi ahlanganise elebona khona lapha into yami ngaphumelela ngoba ukuproducer nobu-artist into enjalo ngadalelwa khona lokuthi ngibe umehluko ngiqhamuke netaste ehlukile kwabanye abaculi nabanye lezinye insizwa ezikhona eziyibutho lami ezizalwe ngesikhathi sami uhlanganise lokuya ubondo kuzohlangana into emnandi mangenza nje aqhubeke nomuntu angakhuluma mfowethu angakhuluma kodwa mawuyishayela into yakho akekho umuntu ophazamisa awumfazi wami sengibekezelele kakhulu manje mhlawumbe after 5 years kufanele ngiyeke lento umculo He's Hazel Muscat. Siyakujabulela lokho nje mina samkhumbula ukuthi ikhehla lethu lisekhona mekhona la odideka khona ukuthi hayi ngifuna ukuzoyithola indaba emsukeni wayo ukuthi isuka nangu umntade ekhulisa ingane kamfazi omnyama eyabili umfazi omnyama eyishiyile egoli ngeke usayibona kodwa manje hawu sezamadoda amadala usekhulile lo owanomusa wanomusa lo akamasho lo ethi wemancobo uyakhala ingane ifuna unene kamama kodwa siyabonga kuyena lo sibonga nje ukuthi usiqanyele iqhawe ulibekezelele ngoba umuntu oyiqhawe uningi amaphutha ahluke khona ongeke wabone mawumuntu owabona nje awumfazi wami sengibekezelele kakhulu manje hayi kona hayi akuselula manje sesigugile awulethi inhlebo izalayo la wena ayisondele umbuzo uyazazi uyabazi umbuzeni ngoba sasihlangane naye esafunda kube ingophamlando nje mfowethu ukuthi sifikela kube impumelelo naye ubaba omdala mfowethu ujabule kakhulu usuku lakhe nje silwenzile into angeke azayikhohlwa umuzo onjani nje usalo umuntu noma ubaba odume kangaka South Africa what kind of pressure that comes in school level, in life, in reality, what kind of pressure do you assault? No, i-pressure bakhona ke abantu balindele ukuthi njoba ubaba aphumelela ngendlela aphumelela nganicule nathi sikufuna ke mhlambe ke siphumelele njengendlela ubaba ephumelela ngoba baningi abaculayo kodwa akulungi kwabanye ngendlela ubaba balunga siyathemba ukuthi ngelinye ilanga ogcina kulungile i-pressure iqhamuka kubantu ukuthi balindele ukuthi sifane nobaba ngqo kanti ubaba phela naye kwakuyinhlanhla yakhe so i-advice engayisho ukuthi phila impilo yakho ungathi ngoba naku umzali wakhe ecula nawe usuzolandela lapho ngeke siphumelele ngendlela eyodwa sonke kusese-early kakhulu kufanele ngiphile manje kufanele ngiyithatheke iyibusiso kubantu abadala
Awukhitha mahala. Akuhlabe Zulu. Ade wanqoba doda. Akuhlabe Sibona. Amhlanyela weki. Ungudle mntanami ngahlalela wena, ungudle mntanami. Akuhlabe ncinci la. Akuhlabe ncinci. Awufile ncinci. Awuhlabe ncinci. Ekugcina kosuku uMaskanda ukufikanga ngayo umthandeni yabo kunobaba abawuqala abawenza recognize. So it's very important ngoba basaphila naye alenze iqiniso lokuthi makukhona izinto azenzayo akhumbule ukuthi abantu abadala othwala ophuza ekhemesi basekhona emhlabeni. Kukhona nje ubaba ubheka umuzi obaba umfazi omnyama uthwala ufungazwa nje inkosi kaMaskanda. Futhi bonke abafowethu noma obaba nobhuti abadala ababecula ngaleso sikhathi omfazi omnyama omqashiyo Ndlovu obaba ubheka umuzi bonke asibadlule emhlabeni uthwala uyaphila lapha kwaGqikazi ngibona isikole kwaGqikazi lapha usomnandi wakhe lapha kwaGqikazi manje sekwentaba lapha kwaSomnandi lapha kanti usemkhazana ngiphethe ifunda zonke wena ngiphethe inkandla ngiphethe inqubo kuba nje ongizwe nje besikhula sonke sifunda sonke isikole lusa sonke inkomo ungizonde awumfana wami kahle kahle ungizwe ngoba wayemncane vele kuwumfana ayimendlela abelunge ngayo kuwumfana kamama mfana kagogo yiko nje yo vele umuntu uyashintsha kumnandi lapho ngifika khona ngifika nenjabulo emakhaya ke mfethu kunothando kunemfudumalo bamhlonipha futhi umuntu omkhulu. Phela umalo umDenisi ngathi umshana wenkosi yeMaskando ubaba uThalofa. Umalo umDenisi wayigida ngoma kushiwa igida ngoma lakho nami ngangasokwa igida ngoma ngani manje ngibona mfethu kalokuzana kaThalofa ngibona hlabu umDenisi bakhona ukukhosa kwenyathi umthandeli lona okuhlala kuthi uyayitshela omunye kube kuthiwa isound bingadlanga ezohamba uyasho-ke naye ukuthi cha abantu bakulendawo bayamthemba kakhulu mhlambe ngaba ikhansela nje ngelinye ilanga kwazi ba manje-ke ngoma sekufika umuntu ofana nami akakwazi ukungigodla akangithathe angifake ey'nganeni ngo zona lezi ezingithandayo ngenhlanhla-ke futhi-ke nangu nosinqa semfene qha mthushu uyabona usinqa semfene yesihlangana-ke yonke le nto abantu abashiyela iy'ngane zesikole ngishayele ubaba osigqoko setambo ezandleni bafowethu ngiyabona ngiyithuthuko siphela kuyithuthuko nje ukubona igcokama ngamehlo ukuthi ubani uphezulu ekusangana ngiye ngabuka ukuthi kungenzeka ukuthi ubaba ngoba ephila ukhona into ayiphilelayo ngithwalelani Jeez, here's Maskanda.
ubaba uthwalofu injahanja kufa kwejahile ubuze ngesobala bamazi lo mntandeni uze ngesobala uphi kahle leli nketha liyatalapha vele liyibo mthandeni kahle ukuthi ke lona litalapha isidala kodwa lizothi lithi mthandeni bani okubalekile lapha baba ukuthi sithole lo msoco awuthi uthatha isikhathi eside ukuthi ubaba akhiphe iyalo abakhulisa abantwana ikakhulukazi nansi inkosi yomaskandi sihamba naye umthandeni umfoko amanqele ukuthi kube khona amagama so njengomuntu nje manje oyinsika noma oyidlozi likaMaskandi emlandweni wamaqhawe asekhona asungula uMaskandi uyakuphela osele manje ngeke ngithi ukuphela ngibasi ubani omunye uMoses Mchunu sekhona akasekho usekhona umuntu okulama uyedwa kunjana uSipho Mchunu uyosasela kodwa nosene stroke akasaphilile usehamba selekukhumba enxa ukhava umuntu ugada kubaba inkalimeva uyimele njani umuntu nje umuntu olapha abo bengutshena angithakathi mina naludludla ngiyambona uthwala ufukazwa nje inkosi kaMaskandi ngoba ushuni kaMaskandi wafika nobaba wasenkandla okuthiwa uphuza ushukela ngiyabonga ngibheka ubushukela kusho mina isho ngesu la ntombazana kubime ngishaya indlela yamantombazana ithukakalele khona ngobulana ukuthi ngizisho mina emveni kwaphuza ushukela wathi uphuza ushukela uMaskandi yoshaya isiginci inyakaza ibhokisi uyena yoba inkosi yoMaskandi mina ngabe koshukela wena uthi ngabe kokuthwa lofu ushukela wabeka mina ngizobeka wena ngoba usuhamba iminyango nami engaze ngihambe ngiyinkosi yoMaskandi ubuye emakhosini ubuya ngikubona lapha ko TV ngisho ukuthi yasebenza lengane kumele futhi ngiyilandele yonke imigomo okumele ngiyilandelele ngibahloniphe bonke futhi abantu kumele ngibahloniphe ngibaguqele ukuze ubizo lwami lungaphunyuka esandleni angithenga anginali cassette lakho anginayo CD yakho ngithenga kulezi ngoma ethenga ngo-1 lo mzingweni ufakayo yebo ngithenga lezi ngane zamayifundela ngifundela ngithenga lona ngindodana yebo sithenga ngemali is your track ngiyakhokhela agcwele i-USB ya right phela ngimenza njalo akusafaki USB ayisekho nesithi ayisekho ngiyayithenga lwamfundile mina ngikwazi mina nje ukushayela i-callback angifundanga yebo into esihlasele esixakile kakhulu thina libandla nje lincanyana elize emva kwenu ningo baba kithi uyabo sixakwe lento ukuthi usisheshe sihambe sibancane sigcine singazi nathi ukuthi mhlambe konakali kuphi ngoba nakho nani khona niyaphila nithwalelane sizumbuze khalela niyelana ukuyothwala nidume nishama sasebenzela uthole u10 rand mangithi ngibulela imali ukozakhala mina yami lenduku nina wena uyamama awuculi uyalinganisela ukhalithi ngana unikezwa 50,000 akuyisebenzele imali angaphansi kwa 50,000 what about me ngihlala life thina ngencane sihamba abantu besasithanda besasijabulela wathi ke ubaba uthwalofu ukuthwala nibancane yeka nokuthwala abafana alo nje uhlanga mina uyangibona anawo nje incwaba nje ungagumlamba enqunu shati anawo nje insonto ebomve kakela ngiphilela ngomdlalo wangilethe emhlabeni uyongilanda futhi ngihlakuthanda yena awuyakhuleka ngisida wenza ngezoba yabonga mfana wami nawu mfana ngoba uthethile manje ayisethelele hlala wena uhlala umana manje lapha wena ulapha kusi ulapho bamba lapho ubambe khona isihlangene ihlabeke baba
Asekambe yophosha. Iphi le ntombazana osebenza nayo leni bangani ubalo irasa leli kusanganela irasa. Siyalalela lapha lekusanganela. Ubani uphezulu ekusanganela. Siyalalela lathi. Yajabula iphezulu. Into engiyinotisile elayamlandela umthandeni yabe inkulu lenza ukuxhumana ngabe kuphi. Mina amele all men manje kosangife noma yini. Umuntu engifuna beyinkosi uMaskandi mina ngimnikeza isigqoko eqoke isigqoko sokuba inkosi uMaskandi. Zingavela obani umthandeni. Ngizomnika ngoba ususebenze. Ngizomnika. Sesifezekile lesi sifiso sikamveli nqani ukuthi njengoba ngaqhawulana nomjikijelo emveni ukuthi umjikijelo kade eqhawulana nebhova yadlulela kumina lento bese kufanele ibalansiswe kahle lento yabona ukuze ivikeleke. Nize nithole okudliwayo nithole no drink ilanga liyashisa niphuze ingane zami nani nihambe niqhube ngoba ndinohambo nini anipheleli la. Ngiyabhukwa left and right ngamakick amaningi akukho kutheni ngaphandle ukuthi ngenza noma yini for home yabo Ngoba ngendlela liqopha ngayo imlando manje yabona ngazi kuyogcina kujiya ngisho esithi bangakithi Lo ngizwe ngene angene utawena